Mumaisha ifo kukua sa makuta, kukua sa franga. Franga njoo ikuwake na mesure barriere. Munezi fungiwa mipaka, musivuke mpaka jirani, parce kuko virusi corona ebola. Lakini franga zikitaka vuka mipaka, hazionake ile virusi, na sio onakwe franga iko na kashne. Zitavuka sana, mwanazibeba atakwambia we ni pesa. Pita tu, zitaenda. Na zero ere na sangapi franga hazikuwake na mesure barriere. Franga hazikuwake na limiti. Franga habazifungi yake. Franga njo zenye zinakuwaka na kibali fasi yote kwenye zinaenda. Franga njo zinakuwaka na kibali. Franga haziali yaka aseme zinafungiwa mipaka. Franga zinavukaka tu, zinaenda vuvu. Lakini kwa watu ndo kuna mipaka na kuna mamesure barriere. Makuta haya kuwaka buchafu. Makuta hata ikwe mukinyesi fulani, ukiilogotu tasukula itenda kumarshe, itakamatiwa. Hakuna kwa utasikiaka aseme makuta iko na limite. Bongo franga njo inapendewana kila mtu. Na mtoto mtumbu akisikia tunda kukeresha, kama alikuwa anasumbua tumbo ya mama yake, anatuliaka. Mtoto akizalike iko nalia sana, baba gusa tu kadisi mutie mkono, ananyamaza. Franga ile, franga inapendewa na kila mtu na kila kitu. Hautasikiako kwenye kunakuwa barriere mesure juu ya franga. Na kuombea Mungu weye na mie, Mungu atusaidie kusikue tukue sa vile, tupendewe kama vile pesa. Kusikue kibambasi ama barriere mesure kote kwa tutafika na kututaenda. Que Dieu vous bénisse.